Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala seyyidina ve habibina ve mevlana Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve barak ve selleme teslimen kethiren kethira. Amma ba'd. Fa'auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus-siyam kema kutibe alellezine min qablikum la'allekum tettekûn. Sadakallahul azim. Urmattu talabalar, urmattu cemaat. Bugünkü sabahımız inşallah Ramazan jönünde bolat. Ramazan mübarek aydın fazileti, Ramazanda kantip ötkөрüş gerek. Ramazanda kayсы amaldары көп kılış gerek. Kayсы amallarga köprөөк basım jasaş gerek. Muna uşul jönünde bolat inşallah. Allah Taalam tawfik bersin. Ramazan ayı bul eng ıyık aylardan birisi. Allah Subhanahu wa Taala'nın 12 ayın içindeki en ıyık, en berekeli, Allah'ın rahmeti jağan aylardan 12 ayın padişası bolgan ay Ramazan ayı. Uşul ayga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 2 ay murda dayardık görgön. Hadislerde gelet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duası Allahümme barik lana fi Recebe ve Şa'ban ve bellighna Ramazan. Ya Allah bizge Ramazan bizim Recep ayımızda, Şaban ayımızda bereke vergin. Bizde afiyet menen, tınçlık menen Ramazan'a jetkizgin dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 2 ay aldın dayardık görgön, dua kılgan. Muna uşul hadisten ulamalar aytat, ar bir musulman Ramazan kirişinden 1-2 ay murda dayardık kılış gerek. Dayardık kılganda oşol oor işleri bolsa, alarda atkarıp, kıyın işleri bolsa аны Ramazan'a çeyin, je Ramazandan keyin kılıp atkarıp Ramazanda ibadatка boşoş gerek. Bul ay ibadattın ayı. Oşon üçün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eskertip, ya Allah bizde esereman jetkizgen Ramazan ayını jakşılap karmap alaylık dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua kılgan. Mına asыбызda bir cumadan keyin inşallah orozada kep kaldı. Allah Taalam kirip kelgen orozonu kuttуу kılsın, berekeli kılsın, orozada bere turgan niyamatların bарын bersin. Ramazan ayının baldar faziletleri ayabay köp, ayabay köp. Men bir ile hadis aytып bereyim sizlerge. Uzun hadis, uşul hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü Ramazandı bayandagan. Al hadis intip aytat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya eyyuhan nas qad adallakum şahrun azimun, şahrun mübarek. Ey adamlar, sizlerin üstüngörgö ulu ay keldi, berekeli ay keldi. Şahrun fihi leyletun hayrun min elfi şahr. Al ayda bir tün var, bir gece var, al 1000 aydan jakşırak. Ja'alallahu siyamahu fariza ve qiyamu leylihi tatawwa. Allah Taalam Ramazan ayının orozosunu farz kıldı, tünü menen turgandı, tünü menen tur ibadat kılgandı, nafil ibadat kıldı. Oman kim al ayda bir jakşı işti kılsa, aga farzın soğu verilet. Kim farz amal atkarsa, aga 70 ese nafil farzın soğu verilet. Dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste bayandaydı. Hadisin ulandısında aytat, huve şahrus sabr, o sabr savabuhul cennah. Bul sabırduluktun ayı. Sabırduluktun akırgı natijası berile turgan belegi beyiş. Şahrul muasat, bul adamlardan köngülünü ala turgan ay. Şahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Al uşunday ay, al ayda musulmandın rızkısı kenen bolat. Ve men fattara fihi saiman kâne lehu. Kim al ayda bir adamdın oğuzuna çıkan bolsa, anın üçün oşol tutkan adamdın soğu verilet, jana günöleri keçirilet. Allah Taalam günölerinin baharını keçirip sallat, dozoktan azat kılat deydi. Oşonda sahabalar aytat, ya Resulallah, leyse kulluna yecidu ma bizim barımız ele iftar kılganga kudretimiz jetpeyt degende Peygamberimiz aytat, uşul soğuktu kim bir uttam su berse, je bir uttam süt berse, oşogo da berem deydi. Alemi kim biröydü kursagını toygozup iftarlık bergen bolsa, anın üçün Allah Peygamberimiz aytat, men aldımdan havuzumdan su içet, havuz Kavsardan la yazma'u ba'dahu hatta yedhulal cennah. Beyişke kirgenge çeyin al hiç kaçan çankabayt. Huve şahr avvaluhu rahma ve avsatuhu mağfira ve ahiruhu itqu minan nar. Al şunday berekeli ay
Başındагы 10 күнү рахмат айы, ортосу магфирет айы, акыргысы дозоктон азат кылаткан ай дейт. وَمَنْ خَفَّفَ فِيهِ عَنْ مَمْلُوكِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ. Kim ушул айда кол астындагы иштегендерине жеңилдик кылган болсо, Алла Таалам анын күнөөсүн кечирет жана дозоктон азат кылат деген узун хадис. Демек, ушул хадисте Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айынын бүт бардык максаттарыны, фазилеттерини баяндады. Бул берекелүү ай, Аллах субханаху ва таала ушундай кылган бул айды башка учурда бербеген неаматтарды, руханий неамат, жисманий неамат бүт барыны Аллах субханаху ва таала ушул айда берген. Андан сырткары ислам тарыхын карасак, дүйнөдөгү болгон бүт жакшылыктардын бардыгы Рамазанда болгон. Ушул вахий түшкөнү дагы Рамазан, Kur'an-ı Kerim'de Ramazan'da düşkən Şahru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an, futuhat, köptөгөн жақшылық, ийгиликтердин бүт бардыгы Рамазан айында болгон бул берекелүү ай. Allah subhanahu wa taala barыбызды афият менен ушул берекелүү айга жеткизсин. Анан орозо деген не дегеним? Орозо дегени негизи 3 нерседен тыйылуу. Жегенден, ичкенден тыйылуу жана шахваттан тыйылуу. Мына ушуну орозо деп айтылат. Biz erте менен кечейин жегенден, ичкенден өзүбүздү тыябыз, шахваттан тыябыз. Ушул орозо. Орозодо башка эчтеке талап кылынбайт. Негизги нерсе ушул мубах болгон нерселер тыюу салынат. Ушулар мубах эле, вактылуу бир ай тыюу салынат. Эрте менен фажырдан баштап күн батканга чейин өзүңдү тыясың. Мына ушуну орозо деп айтылат. 3 нерсени ниет менен чогуу тыюуну орозо деп айтылат. Демек, орозону карайтыган болсок, балдар, орозодо негизи көп нерсе кылынбайт. Максат орозонуку тыюлуу. Ошон үчүн аятта Аллах субханаху ва таала "Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сиям кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун" деген. Эй имандуулар, силерге орозо фарз кылынды. Силерден мурдагы коомдорго фарз кылган сыяктуу, максаты эмне? Лааллакум таттакун. Силер таквалуу болушуңар үчүн. Takva boluş üçün Allah subhanahu wa ta'ala uşul aydı bergen. Müslümanlar takva boluş üçün, Allah'dan korkup yaşaş üçün Allah subhanahu wa ta'ala uşul aydı bergen. Bu aydı takvanın ayı dep aytılат. Takva ne degeni? Takva degeni Allah'dan korkup günөөдөн sak bolganda aytılат. Takvanın manası Allah'dan korkup günөөдөн sak bolgondu, özünü tıygandı takva dep aytılат. Demek orozo dagın tıyılуу, takva dagın tıyılуу. Negizgi nerse orozodо kim özünü jaman nerselerden, günөөlerden tıygan bolso, çınıgı orozo karmagan adam uşul. Çınıgı orozonun maksatı hasıl kimge bolot? Kim uşul ayda özünü jamandыкtan, günөөlerden tıygan bolso. Oşol adamга maşallah Allah Taalam orozodo bergen berekesini bardığın beret. Al emi kim orozodo karmay verse, bирок günөөнү токтотпосо, günөөlerdi kıla verse, al adam şariatta orozo karmadı deydi. Bирок орозого берилүүчү берекеттерден, рахматтардан, сооптардан кур калышы ыктымалы бар, мүмкүн. Ошондуктан негизги орозонун максаты бул таквалык. Аллах субханаху ва таала баарыбызга таквалык насип кылсын. Ошол орозодо биз таквалыкты үйрөнсөк, калган 12 айдын баары да иншалла таквалуу болуп жашайбыз. Негизги таквалык балдар чоң ибадат. Чоң ибадат. Азыркы учурда адамдар көбүнчө ибадат кылганды жакшы көрөт. Ар дайым сурай берет, кайсы амалды көбүрөөк кылайлык, кантип кылайлык, кайсы амалга көп сооп берилет деп. Бул дагы жакшы нерсе. Бирок андан дагы жакшыраак нерсе бар, ал таквалык. Сен орозодо нафил ибадат кылбасаң дагы, бирок күнөөдөн өзүң сактаган болсоң, сен өтө чоң абиссиң. Өтө чоң абиссиң. Себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям астында эки адам зикир кылынат. Зукира инда наби саллаллаху алейхи ва саллям рajul bil ibada wal ijtihad hadisте келет. وذكر الآخر بالرعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعدل بالرعة. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alda kelip sahabalar aytат, ya Resulallah, bir kişi var, köp ibadat kılat, köp namaz okuyut, nafil ibadatlardı kılat. Ekincisi var, aябай takva. Özü günөөlerden saktayt özünü degende Peygamberimiz aytат, la tu'dalu birra'a. Takvalıkka eçteke jetpeyt degen. Takvalıkka eçteke jetpeyt degen. Ошондуктан эң негизги нерсе бул таквалуу болушулук. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде худаллил муттакин деп келет. Заликал китаб
hudallil muttaqin. Бұл тақва Алладан қорыққан адамдар үшін не дейді? Бұл жол, көрсетме, бағыт дейді, хидаят дейді. Ошондуктан орозонун негизги максаты бул тақвалуу болушулук. Кимге Алла Таала орозодо тақвалык насип кылган болсо, ал адам иншалла орозонун максатын туура тапты, туура пайдаланды. Ким тақвалыкка жетпеген болсо, анда ал адам ачка жүрдү, чаңкап жүрдү, өзүнү тыйды нафсыны, бирок ахиретте соогупка жетишпейт. Негизги Рамазандын максатына жетишпей калат. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерде айткан, Абу Хурайра разияллаху анхуга хитап кылып, иттақил махарим такун а'бадан нас деген. Иттақил махарим, харамдардан өзүң сакта, такун а'бадан нас. Адамдардын ичиндеги эң чоң абид болосуң. Эң чоң көп ибадат кылатқан адам качан болосуң? Иттақил махарим. Сен күнөөлөрдөн, харам нерселерден өзүңдү тыйсаң деди. Демек, Рамазанда биз өзүбүздү халал болгон нерседен тыябыз. Эртең менен кечке чейин халал нерселерден, жегенден, ичкенден аялыңа бара албайсың. Бирок ошол учурда харам нерселерден да тыйылабыз. Ал харам болгон нерселер бир гана Рамазан эмес, Рамазандан кийинки айларда дагы тыйып салынган. Аны жыл бою, өмүр бою андан өзүңдү тыясың. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кээ бир хадистерде ким орозо кармаган болсо, мына амалдарды кылбасын деген. Иза кана яуми ахадикум фала ярфус ва ла ясхаб ва ин саббаху ахадун ау шатамаху фальякул инни имруун саим. Силердин бирөөңөр орозо кармаса, орозо кармагандан кийин бакырбасын, бирөө менен жанжал кылбасын, урушпасын, жаман сөздөрдү, уят сөздөрдү сүйлөбөсүн, бирөө менен урушуп кетсе айтсын, мен орозо кармадым, мен орозомду бузбайм деп айтсын деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Демек, орозо кармаган адам кээде балдар бакырып калат, башка болот. Анын себеби күнүнгү тартип бузулат. Тартип бузулат, убагында тамак жебей каласың, суу ичпей каласың, уйкуң пышпай калат. Андан адам баласы эмне болот? Нервтене баштайт. Анан бирөө менен урушат. Кээ бир адамдар сигарет жегет, сигареттин кумары болот, нас жегет, настын кумары болот. Ошо менен анан үйүндө башка жакта жанжал кылат, уруш кылат. Мунун баардыгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алдын ала эскертип кеткен. Орозо кармагандан кийин сен эми бирөө менен урушпагын, айтышпагын, өзүңдү тыйгын, сабырдуу болгон деген. Сабырдуу болгон деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сабырга үндөгөн. Анан башка хадистерде дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам орозо учурунда чакымчылыктан, гыйбаттан, ушактан алыс болгула деген. Кээ бир адамдар бар, орозо кармайт, бирок кечкече гыйбат кылат. Алла өзү сактасын. Кээ бир адамдар орозо кармайт, кечке чейин пайдасыз иш менен алек болот. Кечке чейин интернет чукулайт, телефон чукулайт, сериалдарды көрөт. Ошо менен кечке келет дагы орозо кармадым дейт. Же кээ бирлер кечке уктап анан орозо кармадым дейт. Орозо шариатта болот деп айтабыз, бирок орозонун негизги максатка жетпей калат. Ошондуктан орозо бул өзүбүздү тарбиялап кыла турган ай, өзүбүздү ислах кыла турган ай, өзүбүздү оңдоп калган жашообузга жакшы ниет менен умтула турган жакшы ай мына ушул орозо айы. Алла субханала таала ушул айды бизге насип кылып отурат. Алла таалам жеңил кылган болсун. Эми орозо балдар, орозонун амалдары. Орозодо кылына турган иш эң биринчи саарлык. Сухур деп айтылат. Сухур, эртең мененки саарлык, бул сүннөт амал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мубарак хадисинде айтат: "Тасаххару фа инна фис-сухури барака." Тасаххару фа инна фис-сухури барака. Саарлык кылгыла, эртең менен тамак жегиле, эртең мененки тамакта береке бар деген. Ошондуктан бул айга келгенде саарлык кылыш керек. Эчтеке жебесең дагы жок дегенде сүннөт ниетинде бир пияла чай, бир пияла суу ичип койсоң жакшы нерсе. Орозодогу биринчи амал саарлык, сухур деп айтылат арабча, саарлык кылуу. Бул дагы сүннөт амалдардан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Ирбас ибн Сария разияллаху анху айтат: "Халумма ила таам, ила сухурил мубарак." Халумма ила сухурил мубарак деген. Чакырган эртең менен кел, берекелүү саарлыкка, сухурга келгин деп Ирбас ибн Сария разияллаху анху чакырган. Ошондуктан эртең мененки вакытта туруп алып саарлык кылуу балдар, бул орозону кармаганга, жакшы кармаганга, күч кубат болгонго, дем болгонго чоң себепкер болот. Бул берекелүү вакыт болот, берекелүү нерсе болот. Ошондуктан курсагыңар ток болсо дагы туруп алып бир пияла суу, бир пияла чай ичип койгон жакшы нерсе. Анан күндүзү орозо кармайбыз. Кармап келгенден кийин
iftar vakti bolot. İftar vakti bolganda şariatta iftardı tez kılganга, şaşılıp kılganга buyurat. La yazalun nas bi hayr ma'ajjalul fitr aw kema qala alayhi salatu vesselam. La yazalun nas bi hayr ma'ajjalul fitr. Adamlar iftardı tez kılsa Allah ardam jaxşılıktın üstünde bolat degen. Başka hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yahud menen Nasara alar keçiktiret. Allah siyahtı emez, Ramazanın vakti büttü ve orozonun ozonları açıkla degen. İza akbalel leyl ve adbarat nahar fakat aftara saim ev kema kâle aleyhissalatu vesselam. Tün girdi, gündüz gitti, ne oldu? Orozo kalmagan adamın oğuzu açıldı. Oğuzu açıldı. Oşonduktan kalendar menen körüngen vakt ötülgönden keyin oşol vakitda oğuz açabız. Anı keçiktirişte kaceti жоқ. Karаңgı kirişin, jarık eken, yıldızlar görünbey atat, çımçıklar sayrap atat, sayragan uktay atabız degen sözler boluşu mümkün emes. Negizgi nerse biz vakti girdi iftar vakti boldu. Vakti boldu, iftar kılabız. İftar vagında balдар iki nersege ihtimam kılış gerek. Iki nersege mani beriş gerek. Birincisi iftar kılıp atkan uçurda Allah'ın nimetlerine şükür kılabız. İkinci dua kılabız. Allah'ın nimetlerine şükür kılabız. İkinci ne kılabız? Dua kılabız. Düşünüyorlar mı? Birinci dua kılganda biz ne de dua kılabız? Allahümme leke sumtu ve ala rizqike aftartu. Ya Allah, senin için oroza karmadım. Senin rızkın menen iftar kılvatam. Men orozamını kabul kılgın deybiz. Allah'a, Allah'tan sorayız, dua kılabız. Ya Allah, senin için oroza karmadım. Men orozamını kabul kılgın deybiz. İkincisi Allah'ın nimetlerini jep şükür kılabız. Keçke çeyin jürüp keçke jegende balдар kursağın açıp oşondo Allah bergen nimetin kadırını bilesin. Oşonda sen Allah bergen nimetin kadırını bilesin. Günün tamak jey beresin, toy soňda jey beresin bilbeysin. Keçke açıkka bol, ondan keyin tamak jeseň Allah bergen nimetin kadırı oşonda bilinet. Oşol Allah bergen halal tamaktardy jep şükür kılуу balдар bul dagы çoň ibadat. Açıkka jürүү da çoň ibadat. Oşonda ele halal tamakты jep şükür kılуу bul da ibadat. Keçke çeyin jürdüň açıkka Allah Taala'nın ibadatını kabul kılsın, soğun beret. Keçinde halal rızkı menen kursağın toygozup jediň, bul da ibadat. Şükür da ibadat, orozo da ibadat, sabır da ibadat. Büt bardı ibadat. Orozo uçurunda, iftar uçurunda dua kılabız. İkincisinde gel şükür kılabız Allah'ın bergen nimetlerine. Jana oşol vakitda dagı bir mesele var. Başkalarga dagı oğuz açtırgan hareket kılış gerek. Man fattara fihi saiman hadiste gelet. Kim oşol ayda büröwdü oğuz açtırgan bolsa, anın soğuğu dagı tolugaga berilet. Andan sırtkary günöleri keçirilet. Allah Taalam beşi kirgizet deydi. Demek oğuz açırdın, oşonun soğuğunda aldın rozosunun, oşol uçurda günöňde keçirilip atat. Jana Allah Taalam beşike de kirgizemin deydi. Oşonduktan özüň ele oğuzun açpastan başkalarga dagı oğuz açtırganga ihtimam kılış gerek. Al emi sahabalar soraşkanda ya Resulallah barыбыз ele tamak bergen kadir emesmiz. Kolubuz juka bire albayбыз degende bir uttam su berseň dagı, bir piyala çay berseň dagı, je bir piyala süt berseň dagı oşonun soğuğunu alasın degen. İftar kılууda balдар bürönün kursagynın toygozuu şart emes. İftar degen oğuz açsa oldu. Bir kurma berdiň, oğuzunu açıp aldı. Oşo soğup dala veresin. Soğup dala veresin. Al emi toygozup tamak berdiň. Toygozup tamak berdiň, anda aga özgöçe soğup berilet. Anda hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kim bürönün kursagynyn toygozgan bolsa, Allah Taala al menin Peygamber aytat, men Havuz Kawsardan su iç beremin deyt. Al sudu içkenden keyin beşike kirgenge çeyin hiç kaçan al çankabayt deyt. La yaz'amu ba'dahu hatta yadkhulal cennet. Ev kema kâle aleyhissalatu vesselam. Oşonduktan eger mümkün bolsa toygozu tamak ber, kolundan kelbese bir uttam su berseň dagı inşallah iftardan soğuğunu alasın. Oşol iftar kılgandagı beretigen soğuktorun bardygyny sana Allah Taalam beret. Demek iftar uçurunda birinci kıladigan nerse oğuz erterek açabız vakti kirgende. İkinci duany okuyubuz. Üçüncüsü şükür kılabız. Allah'ın nimetlerine şükür kılabız. Jana kolubuzdan kelse başkalarga dagı iftar kılganga jardam berебиz. İftar kılıp alarda dagı oğuz açkanyga sebep bolaylik, sebepker bolaylik. Andan keyin ki mesele
Ramazandın ayında iftar kılıp alıp durup, oğuzdu açıp durup ballar. Andan şamda okugan afzel. Sebep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ta'cilil iftar, iftardı oğuzunlar erterek açıkla degen hüküm kılgan. Oşonluktan birinci oğuzunu açıp al, andan keyin şam namazını oku, mağrib namazını oku. Mağrib namazını cemaat bilen okuyubuz. Cemaat bilen okuyubuz. Andan keyin Allah subhanahu ve taala bul ayga gündüzü günü Ramazanda oroza karmaganga buyurgan, jana tünü menen ibadat kılganga da buyurgan. Tündün da ibadatları var. Ana hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Men sama Ramazana imanan ve ihtisaban, gufira lehu ma taqaddama min zenbihi. Ve men qama Ramazana imanan ve ihtisaban, gufira lehu ma taqaddama min zenbihi." Ev kema kâle aleyhissalatu vesselam. Kim Ramazan ayında iman menen Allah'tan soğuptu ümit kılıp oroza karmasa aldığını bardık günahları keçirilir deydi. Oşonda öyle kim oroza ayında tünü menen turup iman keltirip tünü menen ibadat kılsa Allah Teala manındagı büt bardık günahlarını keçiret degen. Kıyamul leyl. Tünkü ibadatlarda kıyamul leyl deydi. Kıyamul leyl degende tünü turu ballar. Bunda iki ibadat var ballar. Birincisi taravih namazı, ikincisi tahajjud namazı. Çünkü oğuz açkandan keyin oroza kalmagan adam iki ibadat bilen alek boluş gerek göbürök. Birincisi negen? Taravih namazı. İkincisi tahajjud namazı. Taravih namazı kuftandan keyin, kuftan okulat, andan keyin 2 reket sünnet okulat, andan keyin 20 reket. 20 reket cemaat bilen okulat. Bu sünnet-i muakkada. Bunların sünnet-i muakkada qaribul vücub bizim mazhabda 20 reket okulat ballar. 20 reketli okuşluk sünnet. Jana oşol Ramazan ayında taravihte bir jolu Kur'an okuş, hatım kılışlık bul dağı sünnet. Taravih de okuluş gerek, taravih menen koşu Kur'an-ı Kerim de okuluş gerek. Demek taravihge de ihtimam kılış gerek. Taravihde 30 gün toluk okuysun. Kur'an okup bitkenden keyin taravihni taşlap koyboş gerek. Taravih özünçe sünnet ballar. Kur'an-ı Kerim'de hatım kılıp özünçe sünnet. Kebir adamlar oylayt, Kur'an hatım bolsa boldu deyt dagın 3 günde 4 günde hatım kılıp keyin taravih okup okuyat. Al to'g'ri emas. Hatım kılıp özünçe masele, taravih okuşluk özünçe masele. Tushundinglarmi? Oşonduktan Ramazan kelgende Kur'an'da hatım kılganга hareket kılış gerek. Andan sırtqары ar dayım 30 gün cemaat menen 20 reket taravih okuganga dagı ihtimam kılış gerek. Aga dagı hareket kılış gerek. Sebebi bul dagı sünnet-i muakkada vücub kajakın amal. Taravihden keyin erte menen suhurdun aslında tahajjud namazı var. Tahajjud namazı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem köpünçe 8 reket okugan. Ma kana yazidu fi Ramazan ve la fi gayrihi ala 11 rak'ah. Yusalli 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. Peygamberimizin namazını Ayşe nevi aytadi radıyallahu anha. Peygamber Ramazandan başka aylarda dagın ar dayım 11 reket namaz okugan deydi. Oşonun 3 reketi bitir bolgon, 8 reketi ne bolgon? Tahajjud namazı bolgon. Aybay uzun okugan. Anın uzunluğu şunday bolgon, "Fala tas'al an husnihinna ve tulihinna." Uzunluğunu ayama çıraylı okuganını surabayla koy deydi. Em anday kılıp okuy albaysaňar degen. Demek taravihten başka taravih okup jatып albastan suhurdun aslında etiben o japkandan aslında jok degende 4 reket, 8 reket, 10 reket ne okuş gerek? Tahajjud namazı okuş gerek. Bul dagı Ramazandagı amallarga kiret balдар. Bul dagı Ramazandagı amallar. Anan tahajjud namazında dagı bergi taravih namazında dagı köprek Kur'an okuş gerek. Sebebi kıyamul leyl degen turu degen söz. Turu kaçan bolot? Turu kıraat uzun bolsa. Kıraat kaçan uzun bolot? Biz Kur'an köp okusak. Oşon üçin köp uzun turup puttar kıynalıp talıp ketkeni bu jakşı nerse. Oşunu kıyamul leyl de aytılınat. Özünçe okuganыңda tahajjud namazlarında uzun okuy ber, kıyamul leyl kıla ber. Allah subhanahu ve taala inşallah kıyamul leyl'din, taravihdin, jana oşonday ele nenin tahajjudundan soğunu beret inşallah. Bul günümdük kıla turgan Ramazandagı amallar bolat ballar. Anan Ramazandın ahırgı 10 günü gelgende dagın özgöçö. Ramazandın ahırgı 10 günü özgöçö amal. Hadiste gelet
Ayşe nevzden rivayet boluş gerek radıyallahu anh aytat. Ahırgı günü kirgende iza dakhalal ashr şadda mi'zara ve ahya leyla ve ayqaza ahla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahırgı 10 gün kirgende belini beken baylaydı. Şadda mi'zara belini beken baylaydı ibadet kılayın dep. Ve ahya leyla tünümeni uktabaydı. Ve ayqaza ahla üblösünde yoğoturdu. Peygamberimizin negisi sünnet tarikası varlar. Ramazandan başka uçurlarda tünü uktagandagın, turgandagın. Tüm boyu ar dayım uktabası ibadat kılgan emes. Uktaydıgan uçurda uktagan, turval ibadat kılgan, kayra uktagan, kayra turgan, uşunday ibadat kılgan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biroq Ramazanга kelgende, ahırgı 10 gün kelgende Peygamberimiz ahırgı 10 gün uktagan emes. Şadda mi'zara ve ahya leyla. Ve ahya leyla degen oşol. Uktabastan turup 10 gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kılgan? İbadat kılgan ballar. 10 gün ibadat kılgan, anan üy bilösün de koygutkan. Ve ayqaza ahla. Demek ahırgı 10 günde uktabastan turup ibadat kılgan jakşı nerse. Biroq eger de uktab kıynaladırgan bolsoň, anda tak gündörü uktaba deytilamalar. Tak gündörü. Jup gündörü uktab, tak gündörü Laylatul Kadr'da izlep, oşo negizinde uktabastan ibadat kılıp çık deydi. Demek ahırgı 10 gün kirgende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir özgöçe ibadatı ne bolgan eken ibadatка beken bolgon, uktabastan turup ibadat kılgan sallallahu aleyhi ve sellem. Andan sıtkары uşul ahırgı 10 günde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ar daim etikafta bolgon. Etikaf degeni oşol ahırgı 10 günde sünnet bul dagı sünnet muakkada alal kifaya etikaf kılınat. Cami meçitlerinde 5 vakit namaz okulgan meçitke barıp üyden üzülüp gelip meçitte 10 gün ibadat kılat. Etikaftın manası büt barından üzülüp Allah menen baylanışat. Etikafta bir meçite gelip top tolup alıp barın öyle baragıday süleşe versen, kayrılı internetin telefonu çukulay versen etikaf emes. Etikaf degen habsu fil mescid. Meçite turasın büt bardığın mahluktan üzgülüp bir gana siyen jana Allah. Usul etikaf bolat. Al-mu'takif ya'takifu zunub. Mu'takif günahlardan özünü saktayıp tiyat deydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Oşun üçün Ramazan'dağı dağı bir amal, bu etikaf amalı var. Meçitke barıp alıp 10 gün sünnet tarikası oşol, 10 gün meçitte etikaf kılasın. Bir gana insan takazası menen gana çıksan bolot, daratqa gana çıksan bolot, kalgan uçurda meçitten çıkmazsan, meçitin içinde, meçitin tegedeginde jürüp ibadat kılasın. Bul dagın çoğun ibadat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kalgan sünnet muakkada alal kifaya. Buga da ihtimam kılış gerek. Andan keyin ahırgı gündün 10. gündün özgöçe fazileti usul Laylatul Kadr usul ahırgı 10 günde bolat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem taharrav fi ashril awahir degen. Ahırgı 10 günde izlegile degen. Rivayetlarda balдар köpünçe rivayetlarda 27'si dep kelet, ahırgı 27'si dep. Biroq bul yakini emes ballar. Yakini emes. Ulamalar aytat, bul özgörüp durat deydi. Muna жылы 27'si bolsa, keyingi жылы 25'inde, 23'ünde, 21'inde, 29'unda her türlü boluşu mümkün. Oşon üçün bir gana 27'si emes, ahırgı 10 gündün tak gündörü 21'i, 23'ü, 5'i, 7'si, 9'u bardığında uktabastan turup kim Laylatul Kadr'ı izlegen bolsa inşallah ibadat kılıp Allah subhanahu wa ta'ala inşallah Laylatul Kadr'a tawfik beret. Allah Ta'ala ne kılat? Laylatul Kadr'ın sawabını beret. Laylatul Kadr'ın sawabını Allah Ta'ala özü Kur'an'da aytkan. Al 1000 aydan jakşı degeni. 1000 ay degeni 83 yıl 4 ay. 83 yıl 4 ay sen bolosun bu, bolboysun bu, yaşaysın bu, oşonçu ibadat kıla alasın mı, kılbaysın mı Allah bilet onu. Allah bilet. Biroq bir gündele, bir tündele Allah Ta'ala oşonço sowapты beret. Oşon üçün biraz çydap koysa bolat. Çydap, oşo kündörü jakşı amaldарды atkарып koysa, inşallah kimdin ibadatı oşol küngө dal kelip kalsa, duası kabul bolsa, Allah subhanahu wa ta'ala 1000 aydın sowabını beret. 1000 aydan jakşıraak dep atat. Bul emi 83 yıl 4 ay bul 1000 aydır. Hayır degen andan jakşıraak degen söz. Andan jakşıraak kança beret, kança ay beret, Allah subhanahu wa ta'ala özü bilet ballar. Andan keyin ahırgı 10 gündün en ahırgı günü bul ayet günün keçesi. Ayet günün keçesi dağın ballar öte ıyık keçe. Hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat,
Ramazanın ahırında Allah Teala ümmetlerini keçiret degen. Degende sahabalar aytışat, ya Rasulullah, al tün Leylatul Kadr tünü bolaw degende jok degen. İnnemâ yuvaffa acrul amilin iza qadaw amalahu. Peygamber aytkan, kim iştegen bolsa işinin akısını akırında alat degen. Bir ay işledin, bir ay Allah'tan kechirim suradın, oşol bir aydın akısını Allah Teala mahır günü veret. Andan sırtkarı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orozada 4 amalga köpürөөк targib bergen. Birincisi kelime-i şehadat. İman kelimesini көп aytırla degen. İkincisi istiğfar көп kıgıla degen. İstiğfar көп aytıp, kelime-i şehadatı көп aytıp, iman kelimesini aytıp, Rabbingерди razı kılasыңар degen. Rabbingерди razı kılasыңар. Эки нерсени көп сурагыла degen. Бейиш менен дозок. Бейишти сурагыла, дозоктон Allah Taala сактагын деп танак тилегиле, сактангыла деген. Демек, ушул айда балдар дагы өзгөчө амал некен? Жүргөндө, турганда зикирлерди көп кылыш керек. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, la ilahe illallah kelimesi, anan istiğfarda, astagfirullah, tubu ileyh, tawbalar büt bardığı. Oşolle uçurda dagı bir amal, ya Allah beyişindi nasip kıl deş gerek. Bul ayda beyiş suratыган ay. Allahumma inna nes'aluka rizaka vel cenne ve na'uzu bika min sakhatika ven nar. Allahumma inna nes'aluka rizaka vel cenne ve na'uzu bika min sakhatika ven nar. Ya Allah, biz senin beyişinde, senin razı boluşuңду surayбыз. Senden biz dozokton otuna saktagaның tileybiz dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem köp suragıla degen. Oşonduktan dualarыбыздын köpüsü boluş gerek. Ya Allah, beyişiň nasip kıl, didarıň nasip kıl, yüzüňni görsetkün, meni keçirgin dep, jana dozogунdan saktagın deybiz. Jana жүрgöndө, turganda tilibиz menen, yüregimiz menen ar dayım zikrullah'ta arek boluş gerek. Ayyekuna lisanaka ratban min zikrillah. Ar dayım tilibиz zikir menen maşgul bolsun. Жүрgöndө, jatkanda, turganda ne kılaylık? Zikirler menen alek bolaylık. Andan keyingi dagı bir amal, vallar Ramazandagı özgöçe amal, bul Kur'an'ın ayı. Kur'an'a köp ihtimam kılış gerek. Mümkün boluşunca köprek vakitli Kur'an'a veriş gerek. Sebebi Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala şahru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an degen. Bu ayda Kur'an düşkön degen. Bu Kur'an'ın ayı. Oşonduktan ilgerki sahabalar, andan keyingi salaf-ı salihin Ramazan ayı degende Kur'an ayı dep düşüngön. Oşoga Kur'an ayı gelip kaldı inşallah. Kur'an'ı bir gana taravih demez. Taravihten başka uçurlarda dagın jatkanda, turganda ar dayım Kur'an'ı köpöytölük. Jok degende okuy albayım degen adam bir jol katım kılsın orozada. Bu en azı. Kança köp bolsa oşonça jakşı. Karılarga mümkün boluşunça bir günde, 2 günde, 3 günde katım kıla bergen jakşı nerse. Namazdan başka uçurlarda dagın Kur'an köp okuyluk. Bu Kur'an'ın ayı. Kur'an kançalık köp okusak Allah Subhanahu ve Teala oşonçoluk bizge sowapty köp beret. Andan keyin bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Men salima Ramazan salimet kulla sana." Salimetis sana. Aw kema qala aleyhissalatu vesselam. Kim Ramazanды esen aman, jakşılık menen tutup alsa, anın kalgan aylary dagı bardygy jakşı bolat degen. Oşonduktan bul ayda biz jakşılık menen günөөdөн özübüzü tıyıp, jakşı amaldарды kılıp, azırgı aytkan amaldарды bарын atkarıp Ramazanды karmasak, Allah Subhanahu wa Taala kalgan 11 ayda dagın oşondoy jakşılık menen ötközgөнгө tawfik beret. Oşonduktan bul ay kalgan aylarga balдар sebepçi bolat. Uktawul ötközbestön jakşı amaldar menen ötközgөнгө Allah Taala barыбызга tawfik bersin. Amaldарды kıskaça aytıp keteylik. Eň birinçi neken? Suhur, saarlyk kılıç gerek, bereke var. Jok degende su içip koy. Andan keyin ne oldu? İftarlık kılabız. İftardı gün batkanda, kalendar menen vakt kelgende açışkan afzel. Andan keyin ne kılabız? İftarda dua kılabız. Allahumma laka sumtu ve ala rizqika aftartu. Allah'ın bergen nimetlerine şükür kılabız. Andan keyin andan keyin ne kılabız? Qiyamul layl. Qiyamul laylda tahajjud, anan taravih. Taravih, anan tahajjud. Anan işya namazı da var. Andan keyin ahırkı 10 gününde özgöçe amaldar. Alarda birinci neken? Etikaf. Andan keyin Kadir keçesi. Andan keyin aytın ahırkı günleri. Düşünüyor bu? Bularga ihtimam kılış gerek. Andan sırtkarı
Ramazanda ko'proq amal qiladigan qaysi amallar? İstiğfar, tövbe, dağın. Aha. Anan takvaçılık. Anan Kur'an-ı Kerim'deki oku. Uşul amallar ballar, yazıp algıla. Bul mamulatur Ramazan deydi. Ramazandağı amal kılatıgan işler. Bulardı takayat kargıla. Ar daim yaşoğun uşunday olsa inşallah yılına Allah Teala'nın bergen Ramazandı tuğra paydalandı dep düşünürgüle inşallah. Azır elemez medreseden ketkenden keyin dagın ar daim ölgөнгө çeyin mamulat uşul bolsun. Atkarasыңар inşallah. Dayarsыңарбы? Subhanakallahumma bihamdika aşhadu en la ilahe illa ente estağfiruke. Allahümme taqabbal minna inneke entas semi'ul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Ya Rabbel alamin ya Allah. Ramazan ayı yakında gelip kaldı. Allah Teala tevfik verin. Ramazan'ın tuğra kılmağına tevfik verin ya Rabbi. Ya Allah, Ramazan'ın maksadı olgan takvalıkta Allah Teala'nın barığı nasip kılgın ya Rabbi. Allah takvalık nasip kılgın ya Rabbi. Ramazan'ımız jengil kılgın ya Rabbi. Kabul kılgın ya Rabbi. Uşul aytkan amal, sözlük amal kılgınga tevfik verin ya Rabbi. Ya Allah, Ramazan'daki mamulatlarımızı toluk atkargan Allah tevfik verin ya Rabbi. Ya Allah, elimizge, jerimizge tinçlik, bereket, yaxşılık verin ya Rabbi. Afiyet bilen, tinçlik bilen Ramazan'a barız yetkizgin ya Rabbi. Sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin.